اچھو عبدالغنی ونن اسلام کس گلابس بیٚیہِ سُے بہار اینا یہ شوق ہے انشاءاللہ یہ تماش انشاءاللہ اسلام کس گلابس بیٚیہِ سُے بہار اینا دل من چھُ اضطرابس دل کوئی قرار اینا ییٚمہِ تار تر مسلمان تمہِ تار کوئی چھُ ارمان ربا کر اشت سی رستگاری عطا سی کامیابی عطا سی نصرت عطا یہ سانن اسلافن کرت ربا دی اسلامس تیتھے عروج دی مسلمانن تیتھے عروج ربا دی مسلمانن عزت ربا دی مسلمانن احترام دی مسلمانن اتحاد تے اتفاق آمین یا رب العالمین یمی تار تر مسلمان تمہِ تار کوئی چھُ ارمان اوٚنمُت مےٚ تتھ چھُ ایمان اتھ بیٚیہِ سُہ تار اینا اوٚنمُت مےٚ تتھ چھُ ایمان اتھ بیٚیہِ سُہ تار اینا اسلام کس گلابس بیٚیہِ سُے بہار اینا اسہِ مسلمانن ہٕنٛز حالت موجود زمانس منٛز کیٛاہ ہیوٚت اکثرو پنُن غم دیٖنُک چھُ غم تِمن کم دیٖن چھُنہٕ پریارٹیٖزن منٛز وٕنکیٚس ترجیحاتن مز دین کی اور یہ تھی بہ فیکٹ ونان تھی پتہ مانتو یا اس ترجیحاتن مز دین کی صحابن اس دین پریارٹیزن اندر تمن اس ترجیحاتن اندر دین تم دپان دنیا سے دنیا گز بدل کنس دِ دھوکہ اس چٲنِس دھوکس مز ین وٲلۍ اس گژھِ دنیا آسُن دین پتہ ٲسۍتن یا مت ٲسۍتن تمن اس ترجیحاتن مز دین پریارٹیزن مز اس دین اس ترجیحاتن مز دین کی ہیوٚت اکثرو پنُن غم دیٖنُک چھُ غم تِمن کم اوسُم دلس مےٚ ہردم وننس مےٚ وار اینا اسلام کس گلابس بیٚیہِ سُے بہار اینا مولانا عبدالغنی رحمت اللہ اخرس پہ ون عبدالغنی ژۄپٲری سٲری کران چھِ زٲری وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ زارٕ پاری اے سانہِ رۄبہٕ پٔزۍ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان امہِ زوال کہِ دور پتہٕ اسلامس بیٚیہِ عروجُک دور انشاءاللہ کانٛہہ خام تہٕ پۄختہٕ مکان بچہِ نہٕ روزِ زمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ یوٚت نہٕ واتہِ اسلام یوٚت نہٕ واتہِ کلمے توحیٖد پرٛٮ۪تھ أکِس گرس منٛز گژھِ یہِ دیٖن دٲخل انشاءاللہ چاہے سُہ گرٕ خام ٲسۍتن یا پۄختہٕ ٲسۍتن بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ کانٛہہ خام تہٕ پۄختہٕ مکان بچہِ نہٕ یوٚت نہٕ واتہِ کلمے توحیٖد یوٚت نہٕ واتہِ اسلام یِتھ پٲٹھۍ سلفن ہٕنٛدِس دورس منٛز اسلامس عروج دیُت رۄبِ کائناتن یِتھے پٲٹھۍ دِ یتھ دیٖنس بیٚیہِ عروج رۄبِ کائنات ؤنِو انشاءاللہ عبدالغنی ژۄپٲری سٲری کران چھِ زٲری یس نامہِ پاک چھُ بٲری تس سون آر اینا یس نامہِ پاک چھُ بٲری تس سون آر اینا اسلام کس گلابس بیٚیہِ سُے بہار اینا دل منٛز چھُ اضطرابس دل کوئی قرار اینا ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز أسۍ جُڑو یتھ پننِس دیٖنس سۭتۍ أسۍ جوڑہون پنُن عیال یتھ دیٖنس سۭتۍ پنٕنۍ اولاد جوڑہوکھ یتھ دیٖنس سۭتۍ
مترٲیہُن یہِ پنُن دیٖن مترٲیِو یہِ پنٕنۍ وراثت یہ چھُ وراثت سٲنۍ یہِ وراثت کٔرِو منتقل یِتھ پٲٹھۍ یہِ منتقل آیہِ کرن سٲنۍ اسلاف صحابہن پٮ۪ٹھ گٔے منتقل تابعینن تِمن پٮ۪ٹھ اتباء تابعینن پتہٕ بُزرگانِ دیٖنن اولیاء کاملینن یِتھے پٲٹھۍ کٔرِہُن یہِ پنٕنۍ وراثت پننٮ۪ن بچن منٛز منتقل اَسہِ چھِ ہُمہِ وراثتٕچ فِکر أمِس میلیٛا ترٛکھ کِنہٕ أمِس میلن 2 ترٛکھ باغ میلہِ سا کمرٕ کٔژ میلنس اصلی چھِ اَسہِ ییٚمہِ وراثتٕچ فِکر ییٚمہِ خٲطرٕ گٔژھِو فِکر منٛد